Kubera Imana iguma itubwira ama prophecy. Kwa nini Mungu anabaki anatupatia unabii? Imana ilikwira create muri wewe kwitega. Mungu anakuwa na create ndani yako kusubiri. Ikintu gituma ugira ico wakira. Kitu cha kitatuma upokee kitu. N'umutima wo kwitega. Ni moyo wa kubaki unasubiri. Ubunyene iwanyu umenye ko aza kuza abashitsi. Sasa hivi kwenu ukijua kwamba patakuja wageni. Wicaye iminota 10 mu rupango indi minota kwibarabara. Unaikaa dakika 10 wani zingine dakika 8. Ukwitega gutuma urunguruka. Kusubiri vinatuma unachungulia. Abantu benshi gituma badakorerwa. Watu wengi sababu gani hawatumikiwi? Nibazi ino secret yo kwitega. Hawajui hii siri ya kusubiri. Nico gituma ndio maana imani Yesu ahuye na Bartimayo. Yesu alipokutana na Bartimayo, alipokutana na kile kipofu, ugomba konda gukorera. Alimuuliza eti wataka nikutendee nini? Yari afisi ico yiteze. Alikuwa na chenye Nico anasubiria. gituma yagize ico akorerwa. Ndio maana amefanywa kitu. Nico gituma uri umunyabwenge. Ndio maana ukiwa mwenye akili ugerageza gusoma ijambo. Unajaribu kusoma neno. Uraba ivyo wemerewe. Ukitizama vile nakubaliwa. Kugira ngo ugire inyifato yo kwitega ibibanye n'ivy'Imana yavuze. Ili uwe na mwenendo wa kusubiria mapenzi ya Mungu aliyosema. Ukitaka kupona, genda usome Bible. Uende ukasome Biblia. Aho bavuga ngo pale penye wanasema eti katika madonda yake alituponya. Utangura kwitega. Unafunza sasa kusubiria kupona. Uzosoma hano bavuga. Utasoma mali wanasema. Uzorambika ibiganza kubagwayi. Mtaweka mikono kwa wagonjwa watapona. Uzogumiza umutwe. Utabakiza kichwa. Witega konza kugukora. Ukisubiria ni kuguse. Ufikie unapona. Urukuru bw'igitangaza cyawe. Ukubwa wa muujiza wako. Bumatanye n'ubunini bw'ukwitega buri muri wewe. Unaambatana na ukubwa wa kusubiria ndani yako. Ubayeho nk'ukumengo naco witeze. Ukiishi kama kisu tafikiri hausubiri kitu. Biragoye kugira ico uzoronka. Ni vigumu sana upate kitu. Imana yaremye umuntu. Mungu aliyeumba mtu. Imushirako espace. Akamweka imo espace. Aho umuntu ategerezwa kwamagira ico yiteze. Pale penye mtu anabaki anasubiria kitu. Kuko umunsi ukwitega guheze. Kwa sababu siku kusubiria vinaisha. Na Mungu mnaweza mkamwacha. Ndio maana umwana w'umukobwa yitega mariage. Anasubiria mariage. Kugira mariage. Akimaliza kufanya mariage. Igituma adaheba Imana. Sababu gani hamwachi Mungu? Imana yacishira mu kindi cyitwa kwitega umwana. Ni kwa sababu Mungu aliweka kingine cha kusubiria mtoto. Ayaje gusama. Akimaliza kubeba mimba. Hawezi kaacha Mungu. Imana yagumiza mu kindi cyitwa kwitega ukuntu umwana zovu. Kwa sababu Mungu amebakiza kingine cha kusubiria gisi mtoto atazalikiwa. Akishazaa. Hawezi kumwacha Mungu. Yitega ku mwana ategezwa kuronga ibikwiye. Kwa sababu anasubira kwamba mtoto anapaswa pasa vya kutosha. Akishapata vya kutosha vya mtoto. Hawezi kumwacha Mungu. Yitega ku mugabo abandanya mukunda. Kwa sababu anabaki anasubiria mume endelee kumpenda. Hata kama bwana ataendelea kumpenda. Hawezi kumwacha Mungu. Yitega ku mwana azorangiza amashuri. Kwa sababu anabaki anasubiria kama mtoto atamaliza masomo. Hata kama mtoto anamaliza masomo. Hawezi kumwacha Mungu. Yitega ku mwana azogira mariage. Kwa sababu anabaki anasubiria mtoto atafanya mariage. Hata kama mtoto anamaliza mariage. Hawezi kumwacha Mungu. Yitega ko nanye nazogira muzukuru. Maana anabaki anasubiria muzukuru. Nashobora guhima. Hawezi kumwacha Mungu. Ko n'umwana we aronga umwuzukuru. Naho yosaza aguma yitega yuko atazogarukira mumva ategerezwa kuja mu ijuru. Anabaki anasubiria kwamba hatarudia kaburini ataenda mbinguni. Imana muri systeme za katika systeme zake yarashizeho kwitega. Aliweka kubaki unasubiria. Abashika kure. Wanaofika mbali. N'abantu bagira ukwitega kunini. Ni watu wanaosubiria vikubwa. Ukwitega kunini. Subiria kubwa. Kuragukoresha ibirenge ivyo wari gukora mu bunebwe. Inakutumikisha zaidi ya venye ungefanya. Hari ingomezi zuturimo. Kuna nguvu ziko ndani yetu. Zimatanye n'ivyo turindira. Zinaambatana vile tunasubiri. Niwa Charama. Ukitoka Charama. Uri kuracha muri vile. Unaenda Mvile. Ugeze mu Ngagara. Ukifika Ngagara na miguu uburushe. Unakuna choka. Ugeze mu Buyenzi. Ukifika Buyenzi. Ushoboye gutangura kugira speed kurutizo warifise mu Ngagara kuko watanguye kwiyumvira ko ugomba gushika numenye ukuntu wongere kingo. Unaanza kaza kuwa na speed kuliko zilikuwa nazo Ngagara maana umeshaanza kujifikia unataka kufika. Hautajua gisi umekaza mwendo. Kwa sababu kusubiri. Kurazana energy. Vinaleta energy. That's what God need to people. Icho ni chimani keneye ku bantu. Kwa sababu kusubiri kunatuma watu wananyenyekea. So God is namanitega buri munsi. Kila siku nakuwa nasubiri. Mbyuka mu gitondo namka asubuhi nasubiri. Kuko kwitega. Kwa sababu kusubiri bigufasha Imana. Havisaidii Mungu. Gufasha jewe kulinda Imana. Vinanisaidia mimi kumsubiri Mungu. Come on papa. Ndagaburira ukwitega jewe. Mimi nalisha kusubira yangu. Mu gitondo. Asubuhi. Badikunda bona. Na kwa niko naona. Ubu ndanyotewe.
kama hivi niko na kiu, kubaka isale nini muri vile, kujenga sale kubwa mvili, nini cyane muri kubwa sana mvili, tena itanipatia tena hiyo sale. Aba baje baririmbyi ba gospel wo hanze, wale waimbaji wa gospel wa nje watakuwa wanakuja kufanya hiyo mkutano, itakuwa ni kubwa. Ubona no avame Imana kubera ko twarose mu kinama, unaona ntamwacha Mungu kwa sababu tumepata kinama. Ukwitega is your energy, kusubiri ndo energy yako. Ibaze kuva mu gitondo ndi muhimu, jiulize kuanzia asubuhi. Ukwitega Imana vilikuwa vyaheze, kusubiri Mungu vingekuwa vimeisha, sinari kwicara mu nzu. Ariko kuvuga ngo naho uza gusengera abagwayi naho naho ubuntu Imana ifise ikindi igomba gukora ku muntu, reka nicare ahantu ndayitege kugira ngo nkore.